U predškolskej ustanovi Radosne dzecinstvo u objektu Paljčočka u Novim Sadze po daskelih mešacov dzeci znova hodni učit ruski jazik z novu vospitačku Ivanu Šarik. Na peršim stretnucu dzeci i ih rodiči privitala podpredsjedateljka Društva za ruski jazik, literaturu i kulturu Irina Papuga, a tiž i predsjedatelj Nacionalnog sovitu Slavko Rac, kotri predškolskim dzecom podzeljal robotni listki. Najważniejsze pozazberować najmniejsi dzieci. Dom, że to teraz z tym nowym początkiem w Nowym Sadzie i porobimy i akcent u sljedućim 4-ročnim mandatu Nacionalnog sovitu bude na predškolske dzieci. Evo nješka smo już porazili, że i ich grupu uključujeme do toho druženja, które mamy pomiędzy naszą predškolske dzieci z Skerestura, z Đurđova i Kocura. Ale co najglavnejšie ja teraz nosim poves, že mi dzieci učíme ruski literaturni jazik. Oni doma beše tak, z mamu, z tatom, ali tu i vychovateljka uči z učebnikoh po ruski literaturni jazik, a to veliki kročaj u odnošenju na rusku rozumijše bešedu. Pospitno-obrazovne aktivnosti po ruski buduše odvivat u objektu Paljčočka Branimira Čosića Šteracec každi ponzelok od 16 do 17 hodin.